Nepi dah nek. Tapi bisa ginada. Bijil. Nggih, bijil. Tapi hah? Cikgu balik TV sedang live. Mari kita. Cikgu Jen. Cikgu tak. Dedane sareng sami burung titiang laturang atur matur kalau ngaturang gegitan puniki tugrayang titiang ngaturang pangastung kareng Om Swastiastu ing galah bisa dibecik puniki inggih punika Rahina Suci Saraswati tiang jadi ngaturang gegitan indek sang watu gunung seni mangkin ke cerita yang ide Dewi Sinta saking ngelawanin kayun pisan ide nih Kayun marah biar kayun ide merabian sareng ide sang watu gunung aku masih ngayahin rabi Surasiku masih ide dia Dewi Sinta ngayahin rawin yani cari semangkin sang dia Dewi Sinta ngerara putru